minkejja l-biżat tal-ma batejt minħabba li kont gej u l-lum dbati ma tantx idreb nidem ma' kust. Nixinġun. Li tfakkarni isma' jena l-qoxem ġada ġab kejk ta' ukoll taf kif ħan uħroġ minn xkient il-mistoqsija batejt. Dbati because there's a lot of self-doubt. You know, semmejt, ma nafx, fl-ma punt semmejt x-life, jew mux life, għamin rċevejna, kont rċevejt it-trawn, ġviri, ma I don't see li kienet id-batija, nasib id-batija kienet anke kif ħan ikkomunika mommi, per eżempju, xsej ġini meta nieħu il-partner tijaj id-dar. You know, like, xifisser ħat il-partner tijaj id-dar, se jiġi li jek ħammur tijaj ħan nieħu il-partner tijaj. Dawk il-mistoqsijiet, there wasn't really an answer for them. I need to have a lot of trial and error. And while I was having that process, mind you, I was starting to lead an LGBT organization in Gozo. And I was like, how do I learn this personally for myself and start an NGO li mux faċli. Għal kulħat li mux faċli tibda NGO, għasabura tkun LGBT fawdex meċċija mizzaza. Like, you know, there was a lot of layers to it. Allura, għaft mill-iskola, per eżempju, għajtant li kienet daunting għalija li dak kollu li kont naf tliftu u sarit nibni komunità madwari u rrit insib komunità li għaj ma kellix lebda will l-inkopli l-iskola. Għadkom attivi? Pal organization, very much, yes. Kemm kbira l-organizzazzjoni? Bħalissa għandna 77 membru, 6 minnis fl-eżekuttiv, 15 il-professjonalista li jaħdmu magħna on needs to basis. We do events practically every month, and we're very vocal. Xorta ta' events tagħmlu? It goes on 3 elements. Social events, where people can connect and just meet each other and have a drink, go to the beach, have a barbecues, etc., all of that. Then That has nothing to do with sexual orientation. It's just sure, really, people hanging out. Hanging out, you know, just like friends hanging out, legit. Then there is educational events, natu training ċertu skejjel edukaturi, ċertu istituzzjonijiet, ċertu kumpaniji, għanna helpline, 99356-622, which is... Say that slowly. 99356-622. Xunnuta bon ħalli intallawda. And there Għal-minuma. That's basically what we say is for LGBTI individuals in Gozo, that need to know what services are existent. Okay. Għandi bżon notar, għandi bżon nintaqa' ma' xi ħadd li għadda mill-esperjenza tiegħi. Bżon nitkellem xi ħadd, għandi bżon counseling, għandi bżon assis. In our professional list għandna assisin. Because I personally understand il-qabda li jkun hemm bejn is-sesswalità u l-ispiritualità. Kif jintervjeni ma' assis dal-każ? L-assis mhux spex ta' mhux l-għadu s-saċ ma' spex ta' id-dogma li jiprattika u, id-dottrina li jiprattika u, tmur kontra. Mhux kull assis. Mhux kull assis? Mhux kull assis. I mean, that is, ħarġu assisin pubblikament jgħidu li jisma' dawn huma jużaw dawn huma tfal tal-la, whatever, I mean. Però jekk persuna jkollu bżonn dak l-intervent, xankun jien ngħidlu li we facilitate that intervention. U laqas ħanidħol fiha jien. Sinsem dak il-helpline, we go kien hemm jisu l-ewwel intake session. Ġifieri hemm nies fil-komunità tagħkom li iħadnu twemmin nisrani u fl-istess ħin huma omosessuali u sabu bilanċ feliċi bejn it-tnejn. Hemm organizzazzjoni partikolari Drakma. Li taħdem full on xogħol vera tajjeb biex individwi li huma LGBT u huma spiritwali wkoll ikunu jistgħu jarxu fihom infushom dan il-vjaġġ kif se jaslu biex dawn l-identitajiet jaħdmu flimkien. But then they have a sister parent li hija Drakma parents għal ġenituri ta' individwi LGBT li huma fil-kamputu spiritwali. That is very well needed, fis-sens li ma kellix bżonna, ma ħadd forsi jkollu bżonna. Fi il-helpline jisu jipprova jaqgħad dawn u kien hemm bżonna ħafna ħabba l-COVID għax waqt il-COVID kien hemm tajna mal-kuntatt man-nies jekk konna nintaqgħu, jiġifieri the social events, the education, but we have a lot of projects. Għandna proġett ħireġ dalwaqt fuq non-binary, per eżempju, jew Activist Academy, how to be an activist in Gozo. All of these little projects which are usually funded. Tal-ġen.